nyuma yaho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ritangaje ko hari ubundi bwoko bushya bwa COVID-19 bwihinduranyije bwagaragaye cyane cyane mu gihugu cya Botswana no mu gihugu cya South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo ku mugabane wa Afrika. Mu bwoko bwahawe izina rya OMICRON bwaje gukwirakwira ku mugabane wa Buraya ndetse n'ahandi ku yindi migabane itandukanye. Ndetse hari amakuru avuga yuko ubu ngubu ni breaking news uko tumaze kuyatubibona iko NBC television imaze kubitangaza mu gihugu cya Uganda yuko leta ya Uganda yamaze gukonfirma ko hari cases zigera ku 9 z'abantu basanganywe iki cyorezo cya COVID-19 yo mu bwoko bwa OMICRON. Bikaba bivuze ko rero ibintu bishobora kuba bigiye kuba bihindura isura mu gihugu cya Uganda, ariko niba iki cyorezo cyamaze kujya mu gihugu cya Uganda, mu bose leta y'u Rwanda itari yatangaza ko ubwoko bushobora kuba bwarageze mu gihugu cy'u Rwanda, ariko birashoboka cyane kuko niba mwibuka neza Uganda igihe yibasirwaga na COVID-19 abantu benshi bakandura, ni nako n'u Rwanda byaje guhita bigenda, abaturage benshi bararwara, ibitaro biruzura, igihugu gifata ingamba zikomeye cyane zirimo na gahunda guma mu rugo kubera yuko ubwandu bwari bwinshi cyane. Bivuze ko rero mu by'ukuri abantu bakwiye kongera gukaza ingamba mu buryo bukomeye cyane bwo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19 cyane cyane ubwoko bushya bwa OMICRON bukomeje kugenda bakwirakwira, bikavuga yuko bwandura vuba vuba ndetse bukanica vuba vuba. Gusa amahirwe hari nuko ku bantu bafashe inkingo za COVID-19 bo bafite ubudahangarwa bwo kuba bahangana n'iki cyorezo mu mubiri wabo. Icyorezo cya COVID-19 navuga ko ikomeje kugenda gititiza isi muri rusange. Hanyuma turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Ubwire yuko muri 2020 igipimo cy'umwenda igihugu cyari gifite ugereranyije n'umusaruro mbumbe cyari 71.3% kandi uzakomeza kuzamuka uko imyaka iza, uko muri 2022 uzaba kuri 75.6%, ugabanuke muri 2024 ugere kuri 73.6%. Ikibazo gikomeje kwibazwa n'ubushobozi bw'igihugu bwo kwishyura. Ubwo COVID-19 yageraga mu Rwanda muri Gicurasi 2020 ibikorwa hafi ya byose byaba ibyo bikorera n'ibya leta byarafunzwe, ubukungu bw'igihugu bushegeshwa bikomeye cyane ingaruka zazanywe n'iki cyorezo gikomeje kuyogoza isi. N'uyu munsi wa none leta yashakishije amikoro n'ubushobozi kugira ngo haboneke ingengo y'imari ikenewe mu guhangana n'iki cyorezo n'ingaruka zacyo ku buzima n'ubukungu bw'igihugu, hifashishijwe uburyo bushoboka bwose kugira ngo haboneke ingengo y'imari binyuze muri misoro ndetse n'inguzanyo zaba iz'imbere mu gihugu n'izo hanze ndetse n'impano z'amahanga. Minisitiri w'Imari n'Imigambi Dr. Ndagijimana yatangaje ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyatumye umwenda n'amadeni w'igihugu bikomeza kwiyongera, hari icyizere cyo kugabanuka mu myaka iri imbere. Yabigarutseho kuri uyu wa mbere tariki ya 6 Ukuboza 2021 ubwo yagezaga ku nteko rusange inteko ishinga amategeko uko ubukungu rusange n'ingengo y'imari bihagaze mu Rwanda, umwenda rusange w'igihugu haba uw'imbere mu gihugu no hanze ndetse n'umwenda w'amasosiyete ya leta ayo leta yishingira, byose ubishyize hamwe bingana na 71.3% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Minisitiri w'Imari n'Imigambi Dr. Ndagijimana yavuze ko muri uwo mwenda harimo 55.6% by'umwenda wo hanze ndetse na 15.7% by'umwenda w'imbere mu gihugu. Minisiteri y'Imari n'Imigambi igaragaza ko nk'uko byemeranyijweho n'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF, muri uyu mwaka wa 2021 igipimo cy'umwenda kizagera kuri 75.6%, ukurikiyeho kigere kuri 76.6%. Minisitiri Dr. Ndagijimana ati guhera muri 2023 uzagenda umanuka kuzageza kuri 75 kuri 57.75. Minisitiri Dr. Ndagijimana ati guhera muri 2023 uzagenda umanuka kuzageza kuri 57%. Igipimo cy'umwenda kizaba kigezeho muri 2030. Yakomeje agira ati kugera ku bikenewe muri imyaka 3 ya mbere yo guhangana COVID-19 nyuma yaho amafaranga aturuka imbere mu gihugu azagenda azamuka uko ibikorwa byo bikorera bigenda bizamuka, ari nako mu myaka ikurikiyeho kuva 2023 kiya gipimo kigenda kimanuka nk'uko yagiye abigarukaho. Igipimo mpuzamahanga bigaragaza ko iyo umwenda wo hanze y'igihugu utazaba umwenda uremereye, ari umwenda kizashobora kwishyura bijyanye n'ubukungu bwacyo. Minisitiri Dr. Ndagijimana yavuze ko hari icyizere cy'uko u Rwanda ruzabasha kwishyura umwenda rufite kuko urahendutse. Ati umwenda w'igihugu uri ku gipimo cyiza uretse gusa kureba uko ungana no kureba imiterere yawo, kubera ko umuzigo wo kwishyura ushingira cyane ku kureba niba umwenda uciritse cyangwa se uhenze. Yakomeje agira ati aha rero
8% by'umwenda wo hanze w'u Rwanda n'umwenda uhendutse. Ibi rero byorohera igihugu kwishyura buri mwaka. Ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF na banki y'isi bigena igipimo ngenderwaho mu gupima umwenda w'igihugu niba uzabasha kwishyurwa cyangwa se ari umutwaro uremereye. Mu bigenderwaho hari ukureba umwenda wo hanze y'igihugu iyo ugereranyije n'umusaruro mbumbe, aho igipimo shingiro ubusanzwe aba ari 55% by'umusaruro mbumbe. Ku ruhande rw'u Rwanda rugeze kuri 35.2%, ndetse mu myaka izakurikiraho ruzaba rugeze kuri 37.8%. 2022 aho muri 2027 u Rwanda ruzaba rukiri munsi y'igipimo cya 55%. Mu cyumweru gishize Uganda yohereje ingabo zayo UPDF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri misiyo yo guhashya abarwanyi bo mu mutwe wa ADF wigambye uruhare mu bitero biherutse kugabwa mu mujyi wa Kampala mu gihugu cya Uganda. Nyuma yo kohereza izo ngabo, Andrew Mwenda nyiri The Independent akaba ndetse n'umujyanama wa Perezida Museveni yanditse kuri Facebook inkuru yahaye umutwe ugira uti Questions on UPDF deployment in DRC. Niho kuvuga ibyo kwibaza ku cyemezo cyo kohereza ingabo za UPDF muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo yabajije ibibazo bine birimo icyo yise uruhare rw'u Rwanda. Mbere yo gucengera muri icyo kibazo, Mwenda yatanze ibitekerezo byagaragaye nk'aho umwanzuro wo gutera wari ugamije gukoresha imbaraga z'umurengera. Mu nyandiko ye, Andrew Mwenda yavuze ko bisa naho UPDF igisirikare cya Uganda itagiye muri DRC igamije kurwanya ADF gusa, ahubwo yakoraga imyiyerekano ya gisirikare igamije kureba urwego ingabo zayo ziriho n'ubushobozi bw'ibikoresho zifite. Yongeyeho ko ibi byakozwe nk'uburyo bwo gutanga ubutumwa kuri mukeba ari we u Rwanda cyangwa se RDF. Andrew Mwenda yibajije uko u Rwanda ruzitwara mu gihe intego ya misiyo izahinduka. Ubusanzwe u Rwanda na Uganda bisangiye inyungu mu kurwanya ADF kuko ibihugu byombi byagizweho ingaruka n'ibitero by'iterabwoba byagabwe n'uyu mutwe. Mu mezi 2 gusa ashize u Rwanda rwaburijemo igitero cy'ubwiyahuzi, ndetse umuyobozi w'itsinda ry'abafatanywe ibiturika byagombaga kwifashishwa haterwa grenade muri Kigali, Niyonshuti Ndori Ismael, yemeye ko yahuguwe na Salaudin uzwi nka Abu Jihad, Desert Star, The Punisher Ryan Loft, ubarizwa mu nkambi za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andrew Mwenda yanditse ko inyungu zihuriweho zishobora guta umurongo mu gihe Uganda ahitamo guhindura intego ya misiyo. Mu yandi magambo, misiyo yajyanye UPDF muri DRC yo guhashya ADF ishobora guhinduka, ahubwo igakoresha uwo mwanya nk'uburyo bwo kugera ku ntego zayo z'ukuri. Andrew Mwenda yanditse ko Kigali izera ko Kampala ishaka ko ubutegetsi bwayo buhinduka, inizera Kigali ko Kampala iri guhugura ndetse no guha intwaro abanzi bayo bari muri DRC. Biboneka nuko nk'uko Mwenda yabyanditse mu gihe cyashize, u Rwanda ntabwo rwizeye gusa, ahubwo ruzi neza ko kandi rufite ibihamya birimo ibyatanzwe na Andrew Mwenda ubwe. Mu mitwe y'iterabwoba ikorera muri DRC iteza umutekano muke ku Rwanda harimo FDLR, FLN, Rudurunana na RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa. Iyi yose yagiye ivugwa mu mikwano n'igihugu cya Uganda. Mu ntangiriro za 2021, Winnie Byanyima yasabye Perezida Museveni kudashyigikira FDLR, umutwe washyizwe ku rutonde rw'iterabwoba na Amerika yizwe n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mwaka w'1994. Museveni ariko ntiyabihagaritse, ndetse muri 2005 byahishuye ko Dr. Inyasi Murwanashyaka wayoboraga FDLR icyo gihe yatemberaga muri Uganda akoresheje pasiporo yahawe n'iki gihugu cya Uganda. Patrick Karegeya na Kayumba Nyamwasa bahunze bava mu Rwanda mu myaka ya 2007 na 2010, bigizwemo uruhare na Uganda mbere yo gutangiza intambara yeruye ku Rwanda ndetse no kubaka ibirindiro byo gushaka abarwanyi bashya babyari i Kampala muri Uganda. Perezida Museveni we nawe ubwe yigeze kwiyemerera ko hari ibigo byifashishwa mu kwinjiza ingabo muri iyo mitwe bifashwa binyuze mu rwego rw'igihugu rw'ubutasi CMI. Muri 2017 RNC ya Bwana Kayumba Nyamwasa yongeye kandi imbaraga mu bikorwa byabyo byo gukangurira abantu kuyigana binyuze mu kubavana muri Uganda bagana muri DRC aho batorezwaga ngo biteguriye gutera u Rwanda. Nyuma y'igihe gito, Perezida Museveni yandikiye Perezida Kagame ibaruwa amwemerera ko yahuye n'abayobozi ba RNC mu ngoro ye mu buryo yise ubw'impanuka. Byaje no kugaragara ko abayobozi ba RNC ya Kayumba Nyamwasa bakoraga ingendo bifashishije pasiporo ya Uganda.
Mu Kuboza 2018 raporo ya Loni kuri DRC yemeje ko muri iki gihugu hari ihuriro ry'ise P5 kandi ikora binyuze mu nkunga rihabwa n'igihugu cya Uganda. Muri uko kwezi kandi abari abayobozi ba FDLR Nyase Nkaka Eke Laforge Fils Bazey na Lieutenant Colonel Jean Pierre Sekanabo bafashwe bagerageza kwambuka umupaka wa Bunagana uhuza DRC n'igihugu cya Uganda bashyikirizwa ubutabera bw'u Rwanda. Mu kuburana kwabo bahishuye ko bakoreraga ingendo muri Uganda aho bitabiraga inama zigamije guhuza ibikorwa by'imikoranire hagati ya FDL na RNC. Iyo nama bavuga ko yakorwaga ku itegeko rya Mateke wari minisitiri wabwiraga ko afite ubutumwa budasanzwe yahawe na Perezida Museveni. Mu Kwakira 2019 umutwe w'iterabwoba Runana uri mu ihuriro rya P5 wagabye ibitero mu Kinigi mu majyaruguru y'u Rwanda. Abarwanyi babo bishe abaturage 15 abandi 14 barakomereka. Iperereza ryakozwe n'ingabo z'igihugu RDF yerekanye ko abo barwanyi bateye u Rwanda baturutse muri Uganda. Mu bikoresho bafatanywe harimo telefoni yasanzwemo bimwe mu biganiro byahuje aba barwanyi na Minisitiri Mateke igihe kirekire mu kwirinda ko amakuru y'ubufasha iha imitwe irwanya u Rwanda. Uganda yanze gutanga abandi barwanyi. Mu bijyanye n'imikoranire RNC, Major Mudatiri Habibu yabwiye urukiko ko mbere yo kwinjira muri DRC yinjijwe mu gisirikare muri Uganda, abari naho afashirizwa we n'abandi 31 bagejejwe imbere y'ubutabera nyuma yo gufatirwa mu mashyamba ya DRC. Ibyongeraho ko mu gihe cy'urubanza ruregwamo abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FRN, Sayimana Kaliste wise Major Sankara wari wungirije Paul Sesabagina wari umuvugizi wa FRN yahishuye ko ibihugu byombi byamufashije mu mugambi yarimo wo guhungabanya u Rwanda. Yongeye ko yigeze akorana na General Abel Kandiho uyobora CMI ndetse ko Uganda yateye inkunga ibitero FRN yagabwe muri Nyungwe. Byose ni ingero zerekana ko u Rwanda rutizera gusa ahubwo hari n'ibikorwa byerekana ndetse kandi n'ibihamya byatanzwe na Andrew Mwenda ati ntibiri kure yabyo. U Rwanda rwakunze kandi kwitwararika muri iki kibazo ndetse kandi bikwiye guhabwa igisobanuro cyo kutamenya ndetse no kurwanira inyungu zarwo. Ku rundi ruhande ariko u Rwanda rufite inyungu kandi rwiteguye kurinda ndetse no guhangana n'uwagerageza kuzihungabanya. Iyo usubije amaso ahahise ubona ko umwanzi wagerageje kurenga umurongo utukura agomba kumenya ko azishyura ikiguzi cyabyo byanze bikunze. Abakurikiranira hafi bya politiki y'akarere bavuga ko bategereje kureba niba Uganda izaguma mu ntego zayo ntitezuke ku nshingano yijyanye muri DRC. Ati dufashe nk'urugero ADF ifite ibirindiro mu duce twa Beni na Bunia mu gihe imitwe irwanya u Rwanda ikorera za Rucuru na Masisi ari natwo duce twegereye u Rwanda. Izi teritwari zisa n'izitandukanye urebye uduce zirimo. U Rwanda rushobora kwinjira muri intambara mu gihe Uganda yakwimura muri DRC, yakwimura ibikorwa bya muri DRC, ibikorwa byo gufasha imitwe irurwanya. Ubusesenguzi bwa Andrew Mwenda ko bitagenda neza muri DRC, u Rwanda ruba rubiri inyuma ati busa n'ubugamije kuyobya rubanda kuko ntawe yahurira n'iyo ntambara mu gihe Uganda itatezuka ku ntego